Mwongeye kwirirwa nshuti z'umuryango itamutamu aho muherereye hose, nizere yuko mumeze neza. Reka tubagezeho amakuru yaranze kino cyumweru. Amakuru y'ingenzi yaranze kino cyumweru, turanyarukira muri Amerika turebe urugendo rw'umwami rwa Prince wa Saudi Arabia muri Amerika, turebe n'ibitero bya Amerika bitegurwa mu gutera Venezuela, tunyarukire mu gihugu cy'ubwami bw'Ubwongereza aho uwari Prince umuvandimwe w'umwami akiri mu mazi abira. Ubwo turangiriza amakuru yacu nk'uko bisanzwe muri South Africa no muri Nigeria. Mwongeye kwirirwa nshuti z'umuryango wa itamutamu aho muherereye hose, nizere yuko mumeze neza. Amakuru yacu rero nk'uko twari tubivuze arahera muri Amerika, aho leta ya Amerika yashyize ahagaragara miliyoni 50 z'umuntu wese uzatanga amakuru ku birebana na perezida wa Venezuela Nicolas Maduro. Uzavuga aho ari agatangaza n'amakuru y'uburyo yafatwa, uwo akazahabwa igihembo cya miliyoni 50. Ibyo birateganywa gukorwa mu mujyi wa Venezuela, aho bazagenda bajugunya ibyo bita amariflet, impapuro zitangaza icyo gihembo ku baturage mu mujyi wa Venezuela, ariwo kapitali ya Venezuela. Tukiri aho ngaho muri Venezuela, tubibutse yuko guhera muri uyu mwaka mu kwezi kwa 9 nibwo Amerika yashyize imbaraga mu gushaka guhindura ubuyobozi muri kino gihugu cya Venezuela. Kugeza ubu ngubu amato arenga 4 y'intambara ari mu nyanja ya Caribbean hafi ya Venezuela, aho hamaze kwicwa abantu barenze 80 bicirwa mu bwato butandukanye, bwa bwato buto bw'abantu baba baroba. Amerika irega yuko aribo bantu bazana ibiyobyabwenge muri Amerika. Tukiri aho muri Amerika, reka tuvuge ku rugendo rwa Prince wa Saudi Arabia, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. Ubu wari mu rugendo muri Amerika, aho yasinye mu kugura indege ya F-35 fighter jet. Iyo jet ikaba yavugije abantu benshi, cyane cyane abahagarariye uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu gihugu cya Australia, bavuga ko atari byiza kuba Saudi Arabia yagura iyo ndege ya fighter jet. Bityo avuga yuko bakaba barega icyo gihugu cya Saudi Arabia yuko gihonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Tubibutse yuko muri icyo gihugu cya Australia niho ibyuma cyangwa pièces de rechange z'izo ndege niho bikorerwa. Bivugwa yuko ibigo bigera kuri 70 byo muri Australia nibyo bikora ibyuma bikora izo ndege. Bityo rero abahagarariye uburenganzira bw'ikiremwa muntu bakorera mu gihugu cya Australia bakaba bavugije induru basaba leta ya Australia yuko yabwira Amerika ko ibyo bintu atari byo, koko zino ndege zaba zigiye kwangiza uburenganzira bw'ikiremwa muntu busanzwe n'ubundi ngo bwarahonyowe muri icyo gihugu cya Saudi Arabia, cyane cyane yuko kino gihugu n'ibindi bihugu bumwe bw'i Burayi burega Saudi Arabia yo kuba bahonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Tukiri aho rero muri Amerika, tukiraho muri Amerika yatangaje ko iri hafi yo guha ibihano igihugu cya Nigeria
kubera yuko ngo barimo guhonyora uburenganzira bw'abakristu. Tunyarukire mu gihugu cy'ubwami bw'Ubwongereza, aho sekreteri wa defense witwa John Healey aregwa kuba ataratanze umusoro witwa council tax, n'umusoro utangwa buri kwezi cyangwa ku mwaka ku nzu yo kugira ngo batware ibishingwe n'amazi ukoresha. Bityo rero bavuga ko atatanze amafaranga ahagije, aho yagombaga gutanga amafaranga ageze ku mapawundi 3,000, we akaba yaratanze hafi 5 gusa, ariko akaba yemeye ko n'ikosa ryakozwe muri kontabilite ko bajya kurikemura. Amaze kuganira n'abanyamakuru yavuze ko icyo kibazo bari bugikemure. Tukiri aho mu bwami bw'Ubwongereza, reka tuvuge ku muvandimwe w'umwami Charles, umuvandimwe Andrew. Mwibuke yuko yambuwe kuba prince nyuma yuko aregwa yuko yari afite ubushuti bwihariye n'umugabo witwaga Jeffrey Epstein. Uyu mugabo akaba yarapfiriye muri gereza yo muri Amerika ya New York mu mwaka w'2019. akaba yaraziraga yuko aregwa kuba yarangije abana b'abakobwa afatwa ku ngufu cyangwa abagurisha ku bandi bakire. Uyu muherwe rero akaba yarapfiriye muri prison, yari afite imyaka 66. Rero nyuma gukurwaho iryo kamba ry'ubuprince no gutakaza inzu y'ibwami yabagamo, abadepite bo muri Amerika bo mu ishyaka rya Democrat baravuga yuko uyu Andrew atemeye yuko azaza muri Amerika gutanga ibisobanuro bihagije by'ukuntu yaraziranye n'uyu Jeffrey Epstein, niba icyo yarazi, niba kuki atabitangaje, ibyabaye byose niba hari icyo yabigizemo uruhare. Bityo rero uyu mugabo ntago bicyoroshye, intambara kuri we ntiyari yarangira, nubwo bwose we avuga ko ari umwere. Yego yemera ko yaraziranye n'uyu Jeffrey ariko akavuga yuko ibyo yakoraga ntacyo yari abiziho kandi nta n'uruhare yabigizemo. Duse nk'abakomereza mu Bufaransa gato tuganira kuri wahoze ari perezida w'Ubufaransa Sarkozy, wavuye muri prison nyuma y'ibyumweru 3 gusa. Yatangaje yuko agiye gusohora igitabo kivuga ubuzima bwo muri prison. Ibyo yabitangaje ejo bundi aho yavuganaga n'ikinyamakuru cyamubazaga ubuzima bwe muri prison. Tuse nk'abarangiriza amakuru yacu muri Afurika nk'uko bisanzwe, tunyarukire muri South Africa, aho inama y'ibihugu 20 aribyo bita G20 isa nkaho irimo gusoza inama kuri iki cyumweru. Ikaba yaratangiye ku tariki 22 no kuri 23. Muri iyo nama rero yabereye muri Johannesburg mu mujyi wa South Africa, ikaba yaritabiriwe n'abakuru b'ibihugu ndetse n'imiryango ikomeye, ariko perezida wa Amerika Donald Trump akaba ataritabiriye iyo nama kubera ko ntago yashakaga ko iyo nama ibera muri South Africa. Asa nkaho arega yuko igihugu cya South Africa gihonyora uburenganzira bw'abazungu baba muri South Africa. Bityo rero Perezida Trump na guverinoma ye bakaba bataritabiriye iyo mihango. Bikaba ari cyo gihugu cya mbere cyo muri Afurika cyakiriye iyo nama ya G20. Ubundi ni ibihugu bikize kurusha ibindi byose ku isi. Hakaba ubungubu habarirwamo hafi ibirenze 20
kuko habarirwamo n'imiryango ikomeye aribwo ubumwe bw'Uburaya n'ubumwe bwa Afurika. Tukiri kuri iyo nama rero, South Africa nicyo gihugu cyonyine rukumbi muri Afurika kiri muri G20, ariko bigaragara yuko perezida wa Amerika bitamushimishije cyo kuba South Africa ariyo yakiriye iyo nama. Duse nk'abarangiriza amakuru yacu rero mu gihugu cya Nigeria, aho bavuga ko abana barenga 300 n'abarimu babo 12 bashimuswe n'intagondwa z'abayisilamu zaje ku kigo cyitwa St Mary kiri mu majyaruguru ya Nigeria. Kikaba abana na n'ubu n'abarimu baraburiwe irengero, bityo Amerika ikaba ivuga yuko ubuyobozi bwa Nigeria budakurikirana neza ubuzima bw'abakristu, cyane cyane abatuye muri ako gace. Tureka rero turangize amakuru yacu rero tubashimira mwese mwaduteze amatwi kuri uyu munsi. Mukomeze mugire weekend nziza, ubwo nahagaruka. Mukomeze mugire weekend nziza. Ciao 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 ciao.